درہبات شرفدار چاروکاں و شب کے من بلوچی مراگش بام شبینا میں مرچی کے سرحالت بلوچی عہدی شاعری و بلوچ بندبتر قصہ نوشتہ و خیال واجہ واحد بزدارے گا و منت و مہروانی بلوچی اکیڈمی کوئٹہ آئے گا۔ بلوچی عہدی شاعری چوناہا 14ویں و 15ویں واحد زمانگے ویل و واقعاتانی چاگردائے ترری اگاں کے ای عہدہ ساری مارا بلوچی شاعری ڈس و شاہدی نرسی بلے ای دور شاعری شعریت و شعری وسیلگاں چی معلوم بھی کہ حجدری صورتہ اشیے پشتہ بلاہیں شعری رویت و روایت علامہ موجود بھی تک اگنا ای عہد شاعری لفظاں کی صورتہ ایچو ازگار و ہست مند نبی تگت ادا مستریں جوستشت کے آگاں چاکری دورہ پیسر بلوچی شاعری بیتا گڑا آچون و چپیم تاریخی دنز مجاں گارو بیگوا بیتا یا پرچہ زیتو سوگا کنگ نبیتا و داں مارا سر نبیتا ای درگتا بازیں تاریخی علتو سبب بیت کنند بلے ما آ علتو سببانی باروا پکا یا ہیچ گوشت نہ کنے ما ایکوا ای گمان کت کنے کہ دیرگیں زمانگیا بلوچ بلکہ تاریخی صورتا ہنچے مزنے ویل و واقعی آماچ بیتگند کہ آچا وتی بنو بیہا سندگو ولگوچ کنگ بیتگند بلے پداہم اگا ما آدی شاعری و آئیے تاریخی پجدرہ بچاریں تا مارا یک نیمگی اشی شعریت و دومی نیمگا بازیں ویل و واقعانی بنگپو سرحال چارگو ٹپا سگ لوٹا ہمیں بنگپو سرحالانی رداغ و دگے ویل و واقعاتا ہوار اسی تہا بلوچ بندبتر قصہ ارزش دار چونکہ شکر اللہ حمدہ گزاریں بادشاہ ملک وطیں تئی جہاں اے ہاک و گلبی ود کے اوشتی وجدلن ما مریدوں یا علی دین و ایمان سے بطن امتوں پاک نبی کے جہان واجہین و اولاد میر حمزہ گوں صوب درگاہ گورن اج حلبہ پاد کاؤں گوں یزیدہ جیڑوین کلبلا بمپور ما نیامہ شہر سیستان منزلن ما سرا میریں جلال خان چلو چارے بولکن کات کوئے ہارم بندر کیچ راستے پلوین بلے راستے حبر رشد کے بلوچ چری لڈبارہ پیسر 640 سیام کرمانہ موجود تھا ہیروڈوٹ سے تاریخی احوالانی ردا بازیں بلوچ ٹکو بولک 65 سال پیسر چا مسیحا مکران و سیستانہ جہمنن دیتا بلوچ بندبترا ای ہم گندگبت کے ہوت مکرانہ نندید کوسگ ما کیچے ڈہن ہوتو کورائی ہواران ایما لاشارے گرن نیمگے ہوتو مزاری ایگو رندہ یکسرن بنکی صورتا چائی گالاں بلکہ مراد یہ نہیں کہ ہوتو کوسگ گو ہمیں لڈبارہ گونتا بلکہ چریشیا مراد شد کہ ہوتو کوسگ چا پیسرا مکرانا جہمنندتا اور راست ہمیشد کے ہوتو کوسگو دگے بازیں بلوچ ٹکو بولک پیش چا مسیحا کرمان و سیستان و مکرانا موجود تھا گو چریشیا ہوار بازیں پٹو پولکاراں یک نیمگی ہمیں حلبارہ شام حلب و قلبہ نامی جاگہیا کربلا لیک تک اوشیا گو امام و یزید جنگا گو ہمگرنچ کتا گو دومی نیمگا حلب حوالیا گو بلوچانی بن بیہارا گو شامہ ہمگرنچ کتا چریشیا عبید میں بازیں پٹو پولکار و تاریخ نویسانی مستریں ردی مدام میں بھی تک کیا بلوچانی راج دفتر بزن تاریخارا چا ہمیں لڈبارہ بنائے کنن تو چریشیا ہمیں درائشت خیال دیمائے کہے کہ بلکہ چریشیا پیسر بلوچ میں بلوچستانہ موجود نویتگاں و دومی ایک تیوگیں بلوچ ہمیں رندو لاشیاریانی پدو پاچوڑا حالانکہ رندو لاشار وتی دورے دو بلاہیں قبائلی و تمنی اتحادیہ بیتگند کے کسیا رندانی و کسیا لاشیاریانی پلہ مرضی کتر ای درگتا بندبترے ای شہر چارک کرزید کے تئی بلوچ باز و بسیاریں درست ما رندے مہنائن وزاں ایدگے بازیں بلوچ ٹکو بولا کستند آ تچکے صورتاگ و رندہ سیادی ندارن تو آئیو کا رندے اتحادیہ گو ہوارا دومی ہمیں شہرہ بلوچانی گو حضرت امام حسین علیہ السلام ہمدس بوگا گو یزید جنگا پد اودا لڈگو سیستانہ آئے گے قصہ ہم بازیں تاریخی نزوری گندگوا یکی ویشت کے بلکہ یک دو بلوچ ہمیں جنگا گو امامہ گومبتگم بلے بلائیں قصاصیہ بلوچانی موجودگی ہچوڑے شاہدی دست نکپی و دومی چا امام شہادتہ پیش بلوچ سستان و کرمانہ جہمنندتا شرفدار چاروکاں دیمتر مراگشا منگو واجہ واحد بزدار ہمیں تاریخی نوشتاں کے دومی بہرہ گوشما ہم تران با اللہ معیار بلوچی سبز و بلوچستان میزران با